abaturano bagira ngo ekitongore kya Sogeya Satom kyakwasibwa umurimo gwo gukora amaizi agagari kumanywa nk'agakagera water project kikabaraganisa ngo ebishikirize birabe nibiretwa emirimo yabo nikija kubariherera bitu ngo amaju gabo ko gatandikire kubomoka amato bagacumitamu ebiti kandi obwa hati abatura bararire kuferwa byinshi ekimotoka kurabaho ari kasimbi obani kasinga ndagiriza ake kurabaho ohurenzo nayo yagumanegere negumanetete ato mukutetema kwe kurakeze niho zukoraki niho zikuru kandi bakazujya ngo baratukora kongezesha tukarebaga obuyando bwona imyaka y'ibashikira bakasanga amazu bwito kandi twayombeka n'amazu amasya batombekeraho n'isomero konka umuriye byone bagarikire babishise imotoka zibene zikoresa amani mingi za skaveta byakasindagiza bari gukora engudo byagarika amazu byagabomora amaju garukuhika 55 mu kicweke eki gariyo nagabomoka kandi ekirese kwerarikira ombaturaba gentu enju yanje keri stade erikiri konka imotoka byari byina mani byagumana bishekinga enju yanje nkibani ompuro butakani buragara puro butakani buntera enju yahendere ryeti reba kuraka njiji imyaka ibiri hingwireho enju yanje yisha yayatika kandi ubwo abanyaka abamizaba batakizire ikabihuriye kuko twibizire enju yayatika mbwenu kandi mukubanda bakanda bajya ngo enju zizerije kwatika baryazikora muna twiyakira yanga kugikora akashaka nkakombeka kunakombeka hatinjine sente tinyine bweko rubwono ni murango kundi kungana abamezi kubayijire enju yanje yeta kashatu kwaganiho shatukire ngeri nyoni mwenda ngungire amaju mu kicweke kitugogonka gasisikire bitu nishomere ryo mu kicweke hamwe n'enguto nabyo biri mu rugendo babe turashaba ngo government naye turebe enju zitunkeze murara kuzishishikire kuziwireho ahabwo kuba busasi mware bantu abakikuru bamwe abatakaye basi buzima n'ejo ziri kuza kubabandamira hata abantu bashaba government okubitaha mu kwenda ngo ekitongore eki kikahurikiza kushaba kwabo twashikirira ekitongore kya Sogeya hasimu bitu batumanyisa ngo eshonge gino baza kugigambaho ebiro bikuru bya Rugamu kandi babe ekitongore kya National Water and Sewage Corporation tabakwata amasomo gitu. I call after Christmas. After first, yeah. Okay, so right now you're not well equipped with the information about that. No, because I'm a little very far and I'm on my holiday. Gashakwa Ruth Nwamanya.